social media mfowethu asikubingelele sikwamukele ku Select Africa TV konakele futhi uyakhala uthi ufike uhamba wenze njani hayi mfowethu kusuke ngathinteka late mfowethu kwanenkinga zama-budget alomcimbi lona mfowethu transport yami yagcina ingakwazeki accommodateka mfowethu kona nje otherwise hayi mfowethu hayi ngibuhlungu khona kodwa ngijabule ngoba abantu bahlangene mfowethu mfowethu sibona iningi labantu noma lini izulu abantu badlala ingoma esimangaliso mfowethu ungathini ngento yenzakala hayi imvula mfowethu uyisibusiso ngingathi nje mfowethu njengoba sihlangene kanjena sibungaza into yethu kaZulu sidlala into yethu ejabulisa ngisho abantu abalele phansi kuyisibusiso lokho emphakathini ingoma futhi silekelela kakhulu nje kusihlanganiseni makuze insuku lezi zama-holiday mfowethu ngathi nje bonke abantu futhi bajabule njengoba nawe mfowethu ubona insizwa idlala wonke umphakathi futhi ujabulile mfowethu insizwa zikubiza ngomthakathi mfowethu hayi uyabona mfowethu into oyenzayo musu phambi kwensizwa uthando lwalento baba hayi mfowethu ngathi nje mfowethu into nje engaphakathi kumina angazi noma mhlambe ngizothi ngayinika obaba mkhulu nje mfowethu into engaphakathi kumina engidela yonke into ngayo ngingamela ukusala ngisho ngihlupheka uma ukuthi mhlambe konto yengoma ufanele ngiyikhava into nje mfowethu engiyithandayo engikhulile ngaphansi kwayo ngaphila ngaphansi kwayo ngayenza ngayithanda ngakhulisa abantu manje kunabantu abayizinto ezithize emphakathini through isandla sami mfowethu babukeli be-Select Africa TV into engichaza ngalo muntu enye yezinto mfethu ebalekile njengoba nihleze nimbona etrend lapha kuma social media uthando lwengoma njengoba nibone emva kwethu ukuthi kwenzakalani akele uthe mayingena la ekhuphuka nje ngengoma abantu bajabula bonke mfowethu ungathini kubantu ekhaya sesivala ngathi nje mfowethu abantu ngibafisela ukuthi akalona bayihlonipha abantu kahle ba-achieve bonke abakufisayo amagosi ala enkandla ngakhuthala ziqhubeke ijoin inkaba sibone ne-development nohulumeni asondele ngomeni njengoba esondele ikhule lento lena izifike elevelini la khona esothi masidlala khona ingoma isilekelele eqedene izinto ezinjengoba ngoba izinto ezinjengobugebengu zenziwe ukuthi abantu bayithola so makuzoxhaseka iy'pothe njengalezi zinto esizenzayo emakhaya mfowethu kungakhona la kungasilekelela khona mfowethu ngumlandeli walensizwa-ke every time uma ngiyibona iperforma ngisuke ngivele ngijabule ngendlela esimangaliso kodwa ngiyajabula namhlanje ukuthi ngiseduzane nayo mfowethu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga mfowethu kakhulu ngiyabonga mfowethu nama le channel mfowethu ngiyayilandela kakhulu mfowethu wonke umsebenzi osukuwufakile ngiyawubona nami Select Africa TV bafethu sikhona sila inkandla kusesemnandi sazo lokho siqhubeka senza 1 2 konakele kakhulu danko ibambe mfana usikhatha nabantu siyabonga futhi sure futhi